Cye kibazo mfite ndakizi kubura ubushake mu gihe cyo kugira iki n'iki. Summit Entertainment presents Simba Entertainment presents Agasobanuye Films presents ibintu byose ni presents n'ubundi niko Intrepid Pictures sabo bonyine they called Ride of a Day ari bonye izina rya filime azaba beshya kandi n'ubundi byose ari kimwe ariko amambaye abicaho byagaciye gasanga Veda inawereke mwana wanje hakuno yo mwemere guparika indege captain over indege arandingaga hakuno nuko filime tuyitangiye. Sorry, I don't speak Spanish. Babari ariko sivuga Espanyol. Yeah, first time. Ubwambere uje muri Espagne. Yego. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye. Unfortunately, still in San Francisco. Chomekere yo mobile sha. Anyatino show. Hakuno. Okay, yo. None nice hamwe reka tujye utuntu dukora dutuje. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye. Unfortunately, still in San Francisco. Utwihanganira ariko yo iracyari muri San Francisco. Byiza hakuno. Can you call the airline and tell them to leave my Sally wabahamagaye. bags in San Francisco? I'll be back before they get here anyway. Ukababwira yuko imizigo yanjye bayirekera San Francisco ko n'ubundi ndishobora guhita ngaruka. N'ubundi nzagaruka bataragera inaha. Urabiza abantu batwaye imizigo myinshi akenshi ntago imizigo igendera mu ndege bagenzemo. Hari ukuntu kagwo hari indege zishinzwe gutwara imizigo za kagwo. Hakuno. Umugabano yarageze ku kibuga cy'indege asanga imizigo ye yasigaye San Francisco kandi wageze muri Espagne. Yatamagara umuntu aramubwira ati babwira imizigo yanjye babe baretse kuyizana n'ubundi sindi butindi naha nshobora kuza gukata ngahita nsubirayo mbere yuko iyo ndege izanye imizigo yanjye igera inaha. Ayisanga iriyo giye barakwereka hakuno hari umusaza uri ku kibuga cy'indege Bruce Willis uramubona yamukiniye filime nka Red Retired Extremely Dangerous imwe na kabiri yamukiniye filime nka Die Hard. So a good day to die hardy. Die hardy. Hey. I was Henry Canfield too. Bega film. I was expecting Josh. Narinsko Josh ari buze kuno. He's asleep on the boat. Arasinzira mu gato. Niba mujinga. Hakuno. Good to see you. Good to see you. Kiza kongera kukubona mwana. Kiza kongera kukubona. Good to see you. Good to see you. Hakuno nta kindi cyabaye. Ese yinjira imodoka. Best in a while. Meze bite se mwana? The gospel quartet come through here for about 6 weeks. Yeah. Posting. Utuntu nabonaga tutari kugendana neza mwe ntago mwa mubibona ukuntu sound ibigenda isigana n'iminwa y'abantu gasaba umuntu ari gusanira ibintu barangije kuvuga kare ntago ari sawa. Hakuno ya none ubwo twagiye gake bucece nje bize bitse aciye magahe Come through here for about 6 weeks. hakuno telefone yaramuhamagaye uyu nguyu Picasso expert from Oregon State. Picasso expert uturuba bakora abahanga muri bya bintu bya Picasso baturuka muri Simba Picasso expert from Oregon. baturuka muri Oregon. Perspective. Mwana ukuntu mbona ibintu si kubibona hakuno ndetse muzimu yego. Look, could I call you back in a few hours? Wareka nkaguhamagara mu masaha make mu kanya mwana. Bye. Sawa bye. Umukobwa ari umuhamagaye sore hano Henry Canfield yagukiniye Superman yagukiniye aya ni si harya The Witcher yagukiniye Mission Impossible ibindi byinshi byose filime nka miliyoni yarabikiniye hano rebe. One call, Dad. It's vacation. Papa nakaruko. It's just a real bad time for me to be away from the company. Ariko ntakubeshye nicyo gihe kibi cyo kujya kure ya company yaje. About this vacation. Wa mwana we mama yishimiye vacation twajemo hano. Ari muri Espagne ahantu ku mazi. Rebe. Will hakuno mama w'umwana yabonye umwana Jakuno ni famille yaje mu kantu kakava kantu. Thanks for groceries, hon. Urakoze kuzana imboga rata sheri wanje. Urabona bavuye guhaha ibintu by'ibiboga. Oh, finally here. Nyuma na nyuma twese turi hamwe. How's your flight? Urugendo rw'indege rwari rumeze gute? Close right across. Indege yazamutse igenda izenguruka gake irongera iramanuka. The vino won't fix. Nta kindi cyabaye n'inywa ka vino byose birakemuka. Now why didn't you get that suit off? Looks like an accordion on you.
ase wabanje ukavanamo ibyo byenda by'amakote n'ibiki ko mbona bitakubereye mwana. Golden Gate Bridge. Oh, for heaven's sake. Mwana ijya wumva ibyo nkubwira. You left behind from last year's Hari trip. imyenda wasize hano twasize muri ubu bwato umwaka ushize. Genda bari I'm waiting for you when you're ready. See what I mean? kandi turatugutegereje n'usoza. When I got here, she was like, beer's in the fridge. Mwana wabyumvishe ngikera hano nanjye mama niko yambwiye ngo byeri ziri muri Picked you best. gusa mama gukunda cyane mwana. Petit frere we hakuno. Rebe. Here. Reba mwana. Dara, this is Will. Uyu bamwita Dara, uyu bamwita Will. I used to tell everybody he was an only child. Mama wawe yajyaga abwira abantu ngo niwe mwana agira wenyine. Josh was born. Ariko yambyaye mbere Josh aza kuvuka nyuma. Muzehe avaye tu. Wari seriye. Byana mwe kumba mbona mujenjetse. Iyi si muzayibamo muti nkonda gutyo. Ride with Godzilla. Hanyuma se kuza mu modoka uzanye na papiri ya Godzilla byari bimeze bite? Yeah. Just take Muzehe bamwita it Godzilla. nice and easy. It's only a week. Umusa. Woroshye umutsi n'icyumweru kimwe. It's a sweetie. Cyenda cheka papa we n'umwana mwiza. She grew up in a Soviet orphanage. Uyu mwana yakuriye muri oruferina y'Abasovieti y'Abarusiya. Niyo mpamvu avuga ngo papa n'umwana mwiza. Abarusiya nta mikino bakurira gisirikare. Hano reka nkuremo imyenda. It's a government job. You have to tolerate the bureaucracy Ni akazi ka leta. Hari ukuntu rimwe na rimwe uba ugomba koroshya when the umutsi. government tells you to move. So not Ukamenya igihe ukorera ibintu mu gihe leta ibikubwiye. everybody likes it. Ariko ntabwo ari abantu benshi babikunda. Josh and I never got to have the same friends Jye na Josh ntitwigeze tugira inshuti zimwe more than n'abandi. 2 years in a row. Not Imyaka hafi nk'ibiri ikurikirana. 12 different countries over 18 years. Nanavuze ko mu myaka isaga 12 twabaye mu bihugu 18. Ariko mu bihugu 12 mu myaka 18. Weird local sports. Excuse me, my man. We both played basketball and ran track in the Comoros. Remember? Hakuno mwana uribuka tukina basket. Twese twakinanaga basket tugatwara imodoka tukina No one muri Komore. was over 5'3", and Will was pretty much the all-star everywhere we went. Ahantu hose ariko twagiye twabaga turi abastar. Hakuno mama wabo araza. Mbega. Before we start, I just Mbere yuko want to dutangira. say how happy I am that Jye we're nagira ngo mbabwire ukuntu nishimye. around the table again. Kuba twese turi hano nk'umuryango iruhande rw'ameza. It's a family. Ntabwo mwari muzi ukuntu mbikora. Kubw'umuryango mwana tunywemo. Banywamo. Filime nuko dutangiye. Bahise ngo iki? They call the light of the day. Of a day. A day ni the day. I don't remember. Fishes. He Ay, fishes. God. He fishes. No, guys, seriously, please. Reka mbabwire mwana. I want to hear the story. Jye nshaka kumva inkuru yose. Rekere hano. This is his forte. Agatelefone karasonnye muze yabona urwana rwe rutangiye kurata ku meza kandi baje muri vacation. Where are you sleeping tonight? You're not sleeping. Ijoro urarara. Jesus. Ntabwo muri burara n'abajinga. Papa. If we work together on this, I'm Ibi nidukora. sure it's gonna be Ndabizi. official for both. Twese turaza kubyugukiramo. Umusore yagiye kuri telefone ku ruhande. This Thursday, I'm out of the Kuri country, uyu wa kane mwana. so Ikibazo ntabwo ndi mu gihugu. Rero. Hakuno sinzi ibyo bamubwira kuri telefone. I understand. Sawa ndabyumva naribi. Sawa bye. Hakuno rebe. Ibyo byarabaye umusore hano. Case, it was quite dangerous. Mwana ibi bintu biteye ubwoba. Rebe. Cishika mwana. No secret story. Yagarutse. Been in the family for a while. It's not going anywhere. Please, tell me, come on. Rata mbwira bimeze bite. Josh, that's Josh, No. ivyo birahagije rata bari gutera story ku meza mu masaha ya nimugoroba. Before- Namwe murabizi abantu basohotse They go- mu ka vacation. fantastic story. What really happened was that he took me out when I'm 10 years old, spearfish. Please, no. Will is the fisherman. All right, before Rata mureke mbabwira. they go off on any kind of fantastic story, Mbere yuko mujya mu zindi nkuru what rata reka mbabwira. happened was that he took me out when I'm 10 years Byabaye nuko wanjanye hanze. old, Kera gifite imyaka 10. spearfishing. 10 years old, Mfite imyaka 10. spear my own Tukajya kuroba. flipper. Najya kuroba urusiripa rwanjye rwari mu mazi nkaruroba nzi ko ari ifi ndobye. One finds this hilarious. That's just Abantu bose bakanseka. Iyo niyo nkuru. Iyo niyo nkuru. All night. Yaraye ijoro ryose ari kurira ngo bamusetse. Tied himself to sleep. Will would make this noise when he cried. Josh could tell you. He's like Uzi urusaku yateraga muri umuna Josh nabikubwira. Hakuno bari guserereza umusore papa nawe wimenyera. what? This is not the day for a joke. Papa uyu ntago ari umunsi w'imikino ariko. Ebe. Sorry. Henry Canfield. Umugabo n'umuhiti. Stay the week. Sinzi nimba nzamara icyumweru cyose mama. Gwiki. Umpe. Mom, I Babarire mama. have just found out Ariko aka kanya nibwo nkimara kumenya he ko is officially bankrupt. kampani yanjye amafaranga yadushiranye yakennye ngiye guhomba. Ngiye gufunga. Umpe. Hakuno. What? Iki. Ze. What are you talking about? Kuvuga ibiki wa mwana we? Mwana co yifite agahinda.
kampani ari guhomba. Will, ukene wawe umeze nabi, ari igihe kigera ukabona ibintu byose biri kukujabuka, ntibikunda uko wabipanze. Rebe hakuno filime witonze gake gake bucece hano mu karisiye. Uze wansomeje se mwere n'ubundi ni ibikwica mwana. Hakuno bucece mu gace. Sorry I went off of you at dinner. I'm sorry you're going through such a difficult time. Babarira ibyabaye kare turi gusangira papa, ahubwo nawe wihangane kubiri kukuba wa mwana we. Zehe ebe urakoze papa, urakoze. Gake gake bucece masaha ni mugoroba. Uyu mugabo shano mu Good wind tomorrow. azaba hari umuyaga mwiza muri iki kirere. Yego papa. Musaza Bruce Willis ukina filime zirimo za Die Hard zose, gukina filime nka Returned Extremely Dangerous. Ese muriteguye? Hakuno yuwaga telefone karamusonanye umusore Will we umusore witwa Will hakuno. Papa na mama barabibona umwana afite stress z'ubukene hakuno, bari bazi we zirikari kukomeza amujinga. Uziri kukomeza Will, ntabwo ubyumvisha bwa mbere umigira papa hakuno. Ni mu mazi nyine bari kuryoshya, bisoke bafite n'akantu k'akato kabo, ubwato bagize gutya babuparika hagati mu nyanja. Anka tugiye kuyirekurira hano ku buryo ubwato buhagarara hano. Anka bayita igifashi mu kinyarwanda cyanyacyo. Uyu arayirekura tayari manukamo hasi. Ebe eri hano Will mwana we, mwana afite stress ari kuri telefone nanga ivo. Will, When you get a minute. nubona kanya uzumfashe nkwereke utuntu mfasha hano. Keep it in. Fasha umuyaga utaza kujyana ubwato. Will yaje hakuno yicara ku yindi Will. Hakuno zazamuka hejuru aze azahindura mu mahema y'ubwato arukuno ayahindura ukuntu baraho arakato kabaciyeho kirukanka k'ibijinga bibiri ayo byasinze do. Ebe iri gusiganwa bari kurya sho bakaraga amaryo bagira gute na gute, kuko numva nkumbuye ku mazi we. Umusore hakuno ku gatelefone kagiye ku gatelefone, fora y'ubwato itangira kwikatisha. Hey! Kandi muze yaramubwiye ngo mfasha mwana kuri hano. Fora y'ubwato irikaraga. Will kigwaryi we warwana we, ntabwo uri kubona. Hakuno yapu kobwa icyuma cyari kimukasa umutwe. Manuka bihuse hano. Mana yanjye umeze neza. I'm okay. Yego umeze neza. Hakuno I'm okay. umeze neza. Umeze neza rata. I'm fine. Aza kumera neza. Will baramuhamagara hano uze n'umushinya fata igitelefone agita mu maso kunyinisha uze wasaze. Papa iriya ni kariyeri y'ubuzima bwawe jugunye mu maso. We muri ubu bwato harimo abakore mwana. Martin, enough. We Martin birahagije. Seriously. Meze neza nta kibazo. Meze neza nta ribi. Hakuno abuze gato umukobwa icyuma cyari kimumennye umutwe. Bya byuma bigenda bikontorora umuyaga. Ngiye mu mujyi nta muntu ugira ikintu akeneye. Find some antiseptic. Uze kunshakira imiti Pharmacy should muri have farumasi unzanira imiti yo kuvura umukobwa. Ariko nanjye murambe dukashi ndakenera kashi. Kira gutya ari hafi. Ubanguke wihuse Will. Umusore yicomeka amazi agiye mu mujyi aje kugura utuntu duce twibanze, wenda gure n'akandi gatelefone cyangwa iki. Ubundi bari hafi n'umwaro do. Hafi ni hafi nyine kwa kundi abari nko kuri kakarwa ngo barohaho abakobwa shaka kuza Eric Class kurumva n'ukwijugunya mu mazi gato ni iminota yo ku muntu uzi koga akabara hageze. Aquí tiene el cambio. Kugura nibyo bamutumye
n'utuntu tw'udupfuko n'iki byose ayo hano sorry rebe jana ashyiramo igiceri ibintu by'ibimashini biba biri hano ibihugu byateye imbere kera simukagire ngo do gukoka no gushyiramo igiceri mu mashini hariya hakuno byarabaye umusore ari mu kagigi gusa umusore ngo kampani yiwe irimo guhomba nawe nta cyizere afite ko ibintu biraza gukomeza bigenda fresh gake ebe yano oh kangufashe ze yazanye abana be mu kantu k'akavakeshoni baje kwirira show baje mu karuhuko rebe ko bari hano ari ku bwato bw'abari abantu bari kubuzenguruka sinzi umwana mukuru yagiye mu mujyi agiye kwizerera mu mujyi do Gerard agarutse hano ubwato bw'iwabo arabubura ubwato bwa papa wiwe bari barimo nka famiye aho yasize buhagaze nta buhari iyi umusore biramucanga baginga se bagiye baransiga cyangwa ebe byarabaye eza hano ubwato bw'iwabo arabubura ntabwo ari kubona aho yabusize Hey, musa see where that boat went? wigeze ubona aho buriya bwato bwagiye wapi Agasobanuye iyo umenya atanakiza wapi ntabwo nabonye hakuno umusore agize gutya arabanza aroga Any of you see a boat? Data nta muntu wigeze abona ubwato sailboat bwa bwato wapi ntabwo twabonye urugero yicomekamo hano iyi filime witonze ibyo byarabaye ubwato bw'iwabo amaze kububura urumva ntabwo wahita ugenda ukomeza kuzenguruka hafi aho urebe yuko uza kubona wenda nk'ahantu baparitse hari n'igihe nabo baba bagiye mu kantu ho gatoya bakaza kugaruka rebe umusore yaje hejuru y'umusozi ahantu hejuru hirengeye ku buryo arabareba mu nyanja hafi aho hose sasa kugera hano ubwato bw'iwabo yarabubonye bwishe ahantu mu ibanga ry'umusozi ubwato bw'iwabo yarabubonye kugera hano ubwato yakabubonye mama sako mama bimeze bite wagwana ebe kugera mu bwato nta muntu urimo kugera mu bwato nta muntu n'umwe urimo iyi sinzi abantu bajyanywe na nyamurigita ni iki umusore biramucanga biramucanga ubwato yari asizemo famiye ye yibese gato agaruka ntabwo hari kujya mu cyumba kimwe cy'ubwato wapi famiye ziba zifite ibiceri ku buryo bagira akato kabo cyagiye kugera mu masaha nimugoroba bagarutse mu mujyi za kuri polisi umfashe sinzi icyabaye ku muryango wanjye sanga abapolisi hano bari kwikinira ikarita bamurya sinzi wenda babwira ko hari ikintu cyabaye ku muryango wanjye ubwato bwacu sinzi icyabubayeho bandye ji yasa avuga icyesipanyoro yebe Captain Pizarro, you are? banyita Captain Pizarro uri I'm Will Shaw. je banyita Will Shaw Where are you going? ugiye he ndahita yibeta inyuma Ahora viene, ¿vale? ndahita ajya kuri telefone umusore amubwira izina rya fanda ahita yibeta ajya kuri telefone gake bucece urebe gasani ngwino ujye kunyereka aho ubwo bwato buri take me to the boat ngwino ujye kunyereka aho ubwato buri bwatinze bahita binjira imodoka aza kumwereka aho ubwato buri reka amasaha ari kwisunika amaze kugera saa 2 za saa 3 za nimugoroba aje hakuno aza kumwereka aho ubwato buri muri filime witonze gake bucece nuko filime tuyitangiye zagira umuntu wivugisha Please, Mr. Shaw, relax. uriya se nini uriya wetuza ariko Mr. Shaw Can I call you Will? Nata nkwite Will ukaba yasanze How do you know my name? uzi izina ryanjye gute Mother told me. mama yarimbwiye Where is she? I can take Ari you hehe to her.
nkakujyana ahantu Family, come on. ndetse n'abandi bo mu muryango wawe najya kukwereka aho bari. Uyu mugabo hano ufite imbunda. Mbona bari kuzenguruka hafi y'ubwato bw'iwabo. Musore, polisi itangira kumufata. Musore yirwana. Ukuntu ubona abantu n'akeza kabagenza ukabona musore kize gutya ahita yiruka. Hakuno umugabo musore Willy yaracitse. Will Show yari yaje baje muri vacation yahise acika. Hakuno filime witonze arabanza imodoka za polisi arabanza. Niyo bagiye kuguhana bagushinza kwangiza imitungo y'igihugu ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo ahita yakserera bigishisha caho. Yarabibonye ko nta keza kaba bagabo nta keza bari kumushakira abangaba urebye nabi banakwica. Urebye nabi banakwica. Hakuno baramugonze n'ishyamba. N'ishyamba za hakuno fata urwana hakuno fata icyana cyana bagicanaho ikigoryi shiraho hari waje atabara kumbe muzehe papa w'umwana tubya ramwabigoryi mwe muza mukinira ku mbyaro zacu. Uzi ukuntu umwana avuna muzehe nirwanyi arashaje ariko mfite ukuntu cabiranya abapolisi hano. Muzehe cabiranyije abapolisi hano. Will ngwino tugende mwana wanjye haguruka ngwino tugende hakuno caho rebe. You okay, Will? Meze neza Will? Yeah, it hurts. Just got this shit kicked. Kuri kunja Got on me. Nana bari abacinga barankanze. Where's Mom? Where's Josh? Se mama ari hehe na Josh murumuna wanjye? I'm not sure where they are. Sinzi ahantu bari mwana wanjye simbizi neza kuki. See, where's Mom? Where's Josh? I left them with you. Ndakubashije ngo bari hehe nagusiganye Men nabo. came on the boat. Hari abagabo baje mu bwato. They put a gun to my head and they took your mother Banshyira imbunda ku mutwe. and Josh and Dad. Twara mama wawe Josh na Dara wa What is happening? Se nibiki biri ku. Go, what? Babarire mwana Sorry, wanjye. what? Papa iki? Umbabarire. Yihanganire mwana wanjye. I don't book gospel quartets and Picasso experts. Wa mwana narakubeshye ntabwo ncuruza ibitabo. Oya. The job I do with the embassy. Nta nubwo ndi umukozi wa ambasade. Oya. The only thing that's true is that Kuri konyine ni. I've worked for the government a long time. So what do you do? Nuko nigeze gukorera leta kandi nkayikorera igihe kinini. None ubukora iki? It's a branch of the agency. Nyine hari ishami nkorera ry'ikigo runaka. It's a special branch of the agency. Ni ishami ry'ikigo runaka nahoze nkorera nyine mwana wanje. And Mom and Josh. Na Josh. You don't treat me like an idiot. Papa, kubera icyo ufata nk'ikigori. Ntabwo ndi ikigori. Mom and Josh are gone. You're CIA. Papa, mama na Josh bagiye ubwo CIA. And you don't know where they are? None ntuzi n'ahantu bari. Babarire mwana wanje. Babarire. Uze. Is something you did? Uze hari ikintu kibi wakoze? Maybe yes. Yego, hari ikintu kibi nakoze wa mwana. Okay. I'm sorry, Will. Babarire Will. There's no way I could ever explain that to you. Nta buryo nagusobanuramo ibi bintu ariko mbabarire. Get your mother back and Josh back and Dar. Sanda gusezeranya mama wawe na Josh ndetse na Dar uriya mukobwa turazi ko bagarura. We tuza. Sekira agatelefone karasonye. Fata agafone hano. Bruce Willis. Uyu mugabo n'umwihanduza cyane. Yeah, it's me. Wowe mwa yego ni je. Kiri kujya mbere. I'm on my way now. Ndi mu nzira kakanya. Where are you? Ibice byabaye uri he? Ndi mu rugo. I need Bibaye saa 9 za mu gitondo. to see you. Nshaka kukubona. Kore wamuhamagaye ndahita mubwira ati nshaka kukubona. Turi hehe? Turi Madrid. Muri Espagne. Ahandi haba ya kipe mfana. Hakaba na ya kipe mwambara. Sigaye bambara nako. Ariko nje naga ariyo mfana nje mfana umweru ibintu bya. Kipe y'Imana n'igihugu n'abantu. Real Madrid apana Atletico. Maranga mutima yanjye nahaba aryamye. Hakuno ze yaje hano. Banza fata kabunda, fata iki byose.
bakayo utuntu tunini muzehe baba bageze no mu zabukuru ntiwamenya ibirwara baba barwaye bya rukenyura na bya rusoka. Ngwino tugende mwana, ngwino tugende. Show. Ageze mu zabukuru namwe murabizi indwara zo mu zabukuru uranakorora urugabo guciriye umwijima cyangwa ugacira urwagashya. Muzehe hano to. What do you mean character? Need your help. Ngiye kujya guhura na Karaka ngira ubufasha bwawe. Naza kuguhamagara nyuma. Hakuno. Umuntu yahamagaye ati ngiye guhura na Karaka. Naza kuguhamagara nyuma ariko ngira ubufasha bwawe bubizi. Ikindi cyabaye ncomeka akamodoka ngiye kujya guhura na Karaka. Hey! Hakuno barakwereka hari undi muntu uri gufunga imbunda yaba mudahushwa ashyiraho silencer. Dore umututu w'imbunda nini. Hey! Kandi urebye neza bisa nk'aho ari ku gisenge cy'ahantu umusaza aje. Iyi filime witonze gace gake bucuci. Zagenda muri ka Audi. Kari aho gasanzwe ariko nta bitanje. Nta byadanje. Does Mom know? Mama arabizi ibyo ukora. Yeah, she knows. Yego arabizi. She knows everything. Mama ibintu byose ababizi mwana. She's my wife. Reka n'umugore wawe. Not tell me this. None se kujya utabizi. Nta buryo nari kubikubwira. No way, Will. Weri nta buryo na bumwe nari kubikubwira mu mwana wanje Will. Oya. Would have never been Uje kubwira umwana ngo ndi maneko. right to tell Nagiye mu nama ahantu ngiye kubona mbona meya aravuze you what I do. ngo mwese mureke duhaguruke ngo twakire maneko w'akarere. Ndumira. Zeyano. Who's that? Uriya ninde papa? A friend. Inshuti yanjye. A friend ni inshuti. A friend mu bisomaye. Accent mukoresha muzivana. Urazi kumera neza mwana wanjye, sibyo? You're a great son. Mwana wanjye urarenze, sibyo? Renze mwana wanjye. Wait a second. Ndaza kugaruka mu kanya, ndagaruka mu kanya. Hakuno. Rep. Kize gutya. Hano uza kuvugana n'umugore uri hano umwana asigara mu modoka. Vugana ariko bisa nkaho baziranye ukuntu si wamenya. You okay? Meze neza? No. Oya. What's going on? Are you hurt? Iki kiri kujya mbere wababaye? What did you do? Wakoze ibiki? You set me up? Warangambanira. Set you Did up? you set me up? Ngiye ngugambanira. What are Warangambanira. you talking They took Laurie Uri kuvuga ibiki Martin? and Josh off the boat. Batwaye Rory na Josh babavanye mu bwato. Who did? Kuri wanje n'umwana. Bandise. I can't help you if you don't talk to me, Morty. Mali, nta kintu nagufasha utamvugishije ngo ubwire. Laurie. Ninde yajyanye umugore wawe Rory? Who did? They got Who did? Ninde yabivuze? case from. They wanted back. Abuzi twambuye igikapu briefcase baragishaka ko tukibasubiza. Who was Kigali they, we. Gene? Ubundi ni bande Gene? They gave Ni me bande? 24 hours, Bamaye amasaha 24 but they're gonna kill them. cyangwa baze kunyicura umuryango. It's a briefcase. Igikapu kiri he? Igikapu kiko wapi? Case went straight up the line. It's Igikapu twagiye tugihererekanya gutyo mwana cyaragiye. Don't fuck with me right now. Wikina nanje Karaka. Nakwiyamye wikina nanje. No? I'll John. try. No, that's it? I'll try. Uramakani Okay. naza kugerageza nkibone. Then I'm gonna go. Marty, Mwana, I want to help you. nshaka It kugufasha. went straight up the line. I Naza don't kugenda mbazabaza. have it anymore. Ariko igikapu cye ntabwo nkigifite. Briefcase. Bwa bukapu butoya batwaramo ibintu. Abumwe batwaramo ama laptop cyangwa amafaranga cyangwa iki. I'll do my best, Marty. Baza gukora ibishoboka Mati. Baza gukora ibishoboka. Hanyuma. Hakuno. Do. Cuce mu gace. Ciao. Musaza. Sazanya amafiyeri nka ya Jojo Burizi. None amafiyeri uriya mugi. Kaba mfite muzari magenda hano. Kubisa isasu umutima barawumena. Hey! Muzee bamukubise isasu agatuza barakasamura. Do. Hakuno. Tayari.
muzehe baramuhaye. Ebe mwana arikanga. Papa Sano muzehe baramuhaye. Shira agatelefone karasona. Agatelefone ka muzehe karasona yari afite mu mufuka. Mana yanje hakuno fata agatelefone muzehe ntiyarenzaho. Telefone kuri hano abona umwicanyi ariya faya. Umwicanyi tsimba hakuno yitsimba hakuno. Vuye hano ikicanyi nacyo cyavuyeho. Fata telefone mu mufuka muze ntabwo ari kukabona neza dore ikicanyi cya DJ Arufado kivaho kiripoze kitonze Arufonsina do cya DJ hejuru y'amajerwa. Ibyo murambo mu bikemure abahise baza gutwara umurambo igitaraganya. Bwanakizwa n'amaguru mu masaha y'ijoro mu gitondo saa 9 zishira saa 10 do birukanse kizwa n'amaguru. Hakuno sinzi ngo wahungirayo cyangwa iki, ariko umusore umugizira mwakanye ibintu atari yiteguye yari yajanaje mu vacation. Hakuno birukanse burinda mu kirodo ukerera umuseke ibintu utambika. Telefone hano. Diego, bimeze bite? Someone's trying to kill me. Hari abantu bari kugerageza kunyica. Wehereza iyo telefone Tom. Someone shot my father. Hari umuntu urashe data. Mubwire ko asigaranye munsi y'amasaha 20. Who the hell are you? Ese ubundi mwe muri bande? Twe turi abantu bafite umuryango wawe. Cyawe masasu arongera kizwa n'amaguru. Kibuno amaguru. Hakuno yanagera ku mupolisi traffic wishyiriyeho intore do. DJ Peter. Hari abantu bari kugerageza kunyica kandi afite imbunda. Hakuno kingawe haracini komantuza. Haracini. Hakuno faya. Hakuno agashaka kurasana n'inzego ariko hano hari umwicanyi wamukurikiye kandi amuri bubi byakomeye. Nakubwiye ngo kamambaya n'ibintu byakomeye. Kizwa n'amaguru kugera hakuno kizamuka hakuno baramira. Abapolisi bakurikiye bamubonanye umusivile bamubonanye imbunda kajiji ndani ya kijijini. Kizwa n'amaguru umwicanyi wamukurikiye. Abapolisi nabo barakurikira hano. Rebe filime witonze. Umusore ziramwakanye. Polisi kugera hano baramubura. Ntabwo tuzanagiye ovasi tubizi. Rebe hano nta n'undi mupolisi aramubona n'ifarasi. Aka kantu k'amafarasi nta kuntu abadepite twazagatangamo agatekerezo. Trafiki zacu n'abapolisi tukabagurira amafarasi bakajya birwa babakatamo. N'ubundi nta mafarasi arya ibyatsi ntaho bitaba kandi imodoka zinywe sanse cyane ko imodoka itanasiga ifarasi. Farasi kujyana fandira mujugunye. Nimba ari ibintu bazazigura. Ajano banza mesaga t-shirt ke kaje amaraso hano mubwire dore isura do. Musore zimwakanye mukanya nkako guhumbya. Umuryango warawubuze, papa warapfuye, bagaze ukuntu bigenza. Kuko n'ibintu bikujabukira rimwe bikakurenga kikarenga umufana. Do yajana. Ari wowe uri kureba iyi filime wakora iki? Rebye hano nta kintu asigaranye do. Amafaranga asigaranye ibintu by'ibiceri bitamaye agaciro do. Wakora iki? Mazina nyakuri bamwita Henry Cavill. Yagukiniye Superman, yagukiniye Justice League, yagukiniye The Witcher, yagukiniye Mission Impossible. Umugabo ni umusitari pe nkuko mbikubwiye nyine renze uruhombero jano cyane ko abakteri bahari yabo kariyeri zabo zibamo amafaranga si nka kariyeri zina haturuhira kubahereza ibyishimo mutanazinguka. Nyarwanda mwagabanyije ubugona mukajya muzinguka. Fashe imbunda shyira hano mu bitangazamakuru biri hano kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Madrid muri Espagne muri Spain. Isa hano kuri ambasade bigishyushye. Rebe Aita kira gutya shwana no.
mwamfashe yaje anashwana n'umusekirite wari uri kuri gate barashwana ku buryo amwinjiza muri ambasade. Ko tubona nta mukozi twigeze tugira witwa Martin Shaw n'ibiki byose hano. He was a cultural attaché. Yule yari afite ahantu akoranira na leta yanyu bya. I thought you said that he wasn't. Kandi ariko watubwiye ngo hoye. Watubwiye ngo hoye. My mother is dead. Executed. Nako yishwe. Assassinated. Mr. Shaw, Yishwe. there's a local warrant for your arrest. It claims you killed urabizi ko bari kuguhiga hano muri Espagne hose. the police officer. Wait, hold on. Bakubwira ko bari kuguhiga bashyizeho na warrant yuko wishe abapolisi. Hold it. No, no. Ocha? Look, the guy who shot my father was Umugabo warashe papa. shooting at me halfway across the city. Yanyirukanye umujyi wose turawuzenguruka. Assist you in securing legal counsel and gushakira nk'umujyanama mu by'amategeko. protecting your rights. Look, akarinda uburenganzira bwa amategeko akwemerera. I did not kill that cop. Je nta mupolisi nishe. But you know what? We don't have time for this. Nako nta gihe dufite The kibi. time. Will you please help me? Mwamfashe. Please. Mwamfashe. I suggest you accept our help getting you legal counsel. Is there someone else Ushatse rero wakwemera tukaguha umujyanama mu by'amategeko. I can talk to? Just calm All down. anyone ever says to me is calm down, tranquilo, tranquilo. Abantu mwese muri kumbwira ngo ntuze Been tranquilo tranquilo. kidnapped and Umuryango wanjye I washimuswe. wanted for a murder I did not commit. Bari gumpiga ngo bampige icyaha cy'ubwicanyi nta nakoze. Hakuno. Rebe. Yaje muri ambasade nabo kumufasha birananirana. Ngo nta mukozi ise ntiyigeze ababera umukozi muri dosiye zabo ntawo bamubona. Yes, ma'am. Yego mabusha. Hakuno. Rebe. Now, in fact. Aka kanya ubu none ntaribi. Niko. Needs to talk to you. Wari umuntu ushaka ko muvugana. Rebe. Hakuno. Umuntu ushaka ko muvugana do. Kill me those, Mr. Shaw. Weje unyita Jojo Breeze, Mr. Shaw. Je niko banyita Jojo Breeze. Jojo hakuno. It's Jean. Ni je banyita Jean. Jean. Wa mugore yari uri kumwe na se bamura. Carrick? Banyita Jean Carrick. I worked with your father. Nakoranye na Scotia. Tu. I bet if you raise your left hand, I will see a big white scar running right across your palm. Ndabizi nuzamura ikiganza cy'ibumoso nabona inkovu iri mu kaboko kawe. Martini when you were 10. Don't you remember? Nakomeretse ufite imyaka 10. Yeah, I remember you. Ntabwo ubyibuka yewe ndakwibuka. Look, your father has left your family in a tough spot. Papa we rero umuryango wawe yawusize mu kangaratete. Help. Nagira ngo You mbafashe. get in the car and we'll figure this out. Waje ukajya muri iyi modoka tukabiganira. Who did? Nimba utishe data ninde wamwishe? I was there to help him. Je nari ndi hariya ngo papa we mufasha. Trying to protect him. Nageragezaga He wouldn't kumurinda. listen to me. Ariko siko ntiyanyumvaga. He was not a great listener, your father. Ntabwo papa ari umuntu ukunda kumva. Tell you everything I know. Ndaza kukubwira byose nzi. Numara kugera muri iyi modoka. Injira mu modoka tugende. Byose ndaza kubikubwira wa mwana we. Hakuno. Will. Come on. Gwino hano ariko. Reba ibigabo hano. You want to save your family? Ushaka gutabara umuryango wawe. Because there's an expiration date on that. Nimba ushaka gutabara umuryango wawe umenye ko ari itariki ntarengwa. Ntabwo ukajya mu modoka musa. Gwino. Buri hano. Ureba uyu nguyu. Ubundi hano hari abapampe benshi. Ntabwo yabona ukuntu acika hano. Uyu mugore yabashije kwinjira muri ambasade akabaje gufatamo umuntu. Uze ngo ni umugore ukomeye aravuga arikijyana. Byarabaye. Amusora hakuno muri embassy. Dore crash w'ibihe byanjye byose ubundi niyo moto kuri kuyona. IMG compressor Mercedes. Your family, who is his contact? Ko basohotsemo muri ambasade do. So who is your father dealing with about your family? Who is his Isko ni kibazo cyafitanye n'abari abantu ku muryango wawe. contact? Ubundi Isko ni bande bari kuvugana bakoranaga. I thought you said you were going to do the talking. Narinzi yuko si warumubwiye ngo If I'm going to help you, I have to figure out who I'm dealing with. wa mwana nimba ngomba kugufasha ngomba kumenya abo mpanganye. Call anyone? Did he meet Isko anyone? yigeze agira umuntu ahamagara cyangwa uwo bahuye cyangwa iki. All right. Meze neza. I think I'm going to be sick. Ndakeka agiye kugwara. Really? Koko. Really? Yego. Hakuno. Pull over. Jojo Breeze shyira ku ruhande Jojo. Jojo Breeze hakuno. Paritse ku ruhande. Ebe. Kigali we. Sahabu abanze. Yes imihigo saguhiga hano. Better? Numva umeze neza. Ebe. Hakuno Jojo Breeze. Ahita mugwira. Ahita Kigali yabibonye kataza
mbona ukuntu abacika. Hey! Buretse. Forget him. Mwibagirwa uriya mwihorere. Wikwirwa umukurikira. We'll just get the other one first. Reka twigendere n'ubundi turaza kubona wa wundi aba ariwe tujya guhiga. Ababeshyi ntago ari kompresa ntazabe. We mpira mu nzira ucinga we. Yaje hakuno. Mu myanda muri puberi iri hano hamwe hari ibinyamakuru. Fatamo imbunda ye yasize atsimbyemo. Imbunda. Usora cyo. Nta hantu afite ho guhera nta kintu na kimwe dongo wo mu mujyi. Mwibuke na polisi iri kumwiga yo muri Espagne ngo yarashe abapolisi kandi twe turabizi ko atari we cya kigabo cyarashe papa we nicyo cyarashe abapolisi. None abapolisi hano arijijisha ariyoberanya ahita akomeza imbere bigishyushya kandi igikoni kanini kandi haba harimo sirikirasiyo ntago bakwita bamubona ngo bamenye ngo uriya ninde do. Bareje imbere tureba yinjiye muri bisi. Falta dinero. Musore kozaho ikarita. No hay billete, así que hace el favor de bajar. Waguha ibiceri gusa wingira gutya ariko. Wingira gutya. Yakwinginze mwana. Shizemo hano. Baramwishyurira akoze mwana. Ubwo amwishyiriye hakuno. Mushyiremo igiceri muri bisi yacaho. Hari abandi bantu ukuntu bamamaza. Murabonye kuri iriya bisi bamamajemo awudi. Mwenda babwira ngo muze kwamamaza hano dore niyo televiziyo ya mbere irebwa mu Rwanda kurusha na bya bitangazamakuru bikomeye ntimushaka kumva. Wowe uri kureba iyi filime niwe ndi kubwira uheruka kureba televiziyo ntuza ryari ariko filime utaha wasaze ngo DJ asoti. Reba hano mu gatelefone ka papa we hari umuntu yahamaga inshuro nyinshi bita Caldera nimba ari inde inshuro nyinshi bihoraho. Reba kiraga telefone karongera karasona amagarwa na nimero atazi. Ebe. Yes? Diego. Hello? Diego. Are you... hello? Yem. Son, I want to speak to Tom. Yira umwana yuko nshaka kuvugana na Tom. Will. Mama. Mom, are you okay? Mama, umeze neza? Wa mwana wihereza telefone papa we nshaka kuvugana nawe. Mama. Chatazi papa yapfuye. Ntago mwavugana. Mushyire kuri telefone. Mom, I can't put him on the phone. Mama, ntago namushyira kuri telefone. Mom, I can't. Mama, ntago byakunda. Ari hehe papa wawe? Mom, they've killed him. Bamwishe mama. Bamwishe. Ujya. Mama arasakuza bitanga iki? Papa bamwishe twe twabibonye. Calm down. Tom and I had an agreement. My briefcase. Jena Tom hari ibintu twari twumvikanye. Uranzanira briefcase y'umuryango wanyu ngure kure cyangwa iki? Pa mwana. I don't know anything about your suitcase or... Ico gikapu uri kumbwira sinzi byacyo. Just let my family go. Basire ku muryango wanyu Don't buy any more time. What? Mwana nta kintu cyatuma ubona igihe gihagije. Mind Tom what is at stake. Banza wibutse papa wawe Tom. Ibintu ari gusheta umuryango wawe. My dad is dead. Papa wanje yapfuye mwana. Name was Martin. Izina rye bamwitaga Martin. Wrong guy. Urumva ko mwamwibeshyeho ntabwo yitwa Tom. 6 p.m. Webwira Tom saa 12 Puerta del Sol. muri Puerta del Sol bariho duhurira. Your family's dead. Nzanira igikapu cyanje umuryango we ngure kure bitari ibyo ndawica. Sore byaramucanze hakuno hahandi isi kwikaragira irakubandikisha. Ukoresha nka rugabire yo kubandika ku ipine rya hoho. Hakuno sore byaramucanze. Ikindi cyabaye yahamagaye hano yandika nimero arakadika yabonye muzehe yahamagaye inshuro nyinshi na telefone kamuze naragahamagara. Ebe. Diego Caldera Investigaciones, dígame. Hello. Do you speak English? Uvuga icyongereza? Icyongereza gihe. Bafashe gute? My name is Will Shaw. Banyita Will Shaw. I'm just looking for Diego. Ndimo ndashaka Diego. Fathers. Yari inshuti ya papa wanjye. Your address, please. Mwampereza adresse. Diego. Calle de la Cruz. Ubwo murangiye hano. 34. Gatsata urenze ikiraro ukagera ahantu bita mu cyerekezo. None wagera mu cyerekezo. Aho. Mu cyapa gihari. Hakuru. Di Caldera. Kizano fata imbunda ashyiramo isasu. Hey! Yinjira mani ndani. Filime witonze. Icyega kiracece. Yemwe. Sanze umwana w'umukobwa hano. Bebe. Hi, how are you?
Muraho mumeze mute? Can I do for you? Bafashe iki? We spoke on the phone. Je nawe twavuganye kuri telefone. You gave me the directions here. Ni wewe wampaye izo adresse za hano. Yego. Can I help you? Nagufasha. Zano zimya ibiradiyo. I need to speak to Diego Calder. Nshaka kuvugana na Diego Calder. Jaza nahure na Jojo Police wa mujinga. You feeling better now? Urumva umeze neza nonaha. Hey! Gakobwa no! Kacata ka Jojo. Aragafata. Kigabo kiryamira icyuma mu rubavu. Ibundira ko. Ikigabo n'umusore simbibonye neza. Undi umusore iragwa. Jojo Police kubyina bimaze kwanga. Maze kwigira ibandi. Boko! Rutwe. Umusore aza. Hakuru. Hey! Zano! Kigabo cyo ni ikirara cya Jojo kimerenyereye imihanda. Do. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Muko! Kigabo cyarya icyuma. Kiri bunda hasi muko shiri bunda hasi. Jambuka icyongereza gusa wa ninja we witsakuriza. Hakuru. Who the hell is your uncle? Okere wawe ni mugabo ki? Diego Caldera, your uncle. Okere wawe ni Diego Caldera. Cyangwa. Yego. This cabronazo comes in here with the Iki guy kigwari cyaje hano kizanye imbunda. and tells me to sit down and shut up waiting for my uncle Kirambwira ngo nicare mfunga umunwa. to come in. Ntegereze onkere wanje cyangwa inshuti ze kuza. Murdered my father this morning. Nanjye bishe data muri iki gitondo. That was my dad. Papa we bamwishe. Why I'm here. Niyo mpamvu ndi hano. My dad called this office at least a dozen times looking for. Papa wanje yamagaye kuri iyo ofisi inshuro nyinshi cyane ashaka umugabo bita Diego. Where's your uncle, man? Onkere wawe ari hehe Diego? Kuki? Okay, We. this guy, Uyu mugabo. these people came looking here Aba bantu. for your uncle. Baje hano baje gushaka onkere What wawe. next? Uraceka iki kiri bukurikireho? You really want to be here when his pals turn up? Urashaka kuba uri hano se abarara be nibaza badusange hano. Gotta find your uncle. We ngwino tujye gushaka onkere wawe wa mukobwa we. Ngwino tugende. Ikindi cyabaye bahise burira akamoto bacaho. Tujye gushaka onkere w'umusore. Ako umukobwa sore. Hakuno agaskuta. Ndaka kantu mbona ari inzozi nako. Aka kana akigondera dore ko ibintu byakomeye aho nanjye ndimo. Karenza se nk'ibihumbi 50 buriya. Senkani si mwana yandemera wowe uri kureba ifilime si wana yandemera. Urufiri agafiri. Akandemera ariko mujye mu babana beza muzinguke. Wifungura hano umwana harafunguye. Iki? Cyezo no basanga hafunguye. Bo bari baje kureba basanze hafunguye. Hey! Umbe. Bo baje kureba yegamye ku rugi n'imbunda mu ntoki. Bisa nkaho bamurashe. Yagasani. Safata umukobwa umuntu uramenya utavuga. Hey! Muko utavuga. Kuma amazi byari bimunani. Kobwa no babyita kuruma gihwa. Nta gusakuza. Ikibazo cyo. Sulemano. Ebe. Chizemani ndani. It's all over the damn news. Why didn't you Cyana kiri mu makuru yose. take care of him this morning? Kucyuri ya mwana ubundi muri iki gitondo ibyo mutabikemo. Come on, Dick. Nixon. Answer your... Itaba telefone yawe. Utabikora. I will. Muraho wiruye umugore yari kuvuga ngo ururwana kuki mutarwishe. Muraho. Cya kigore gito. Cya DJ rufa cyaki. Sniper kimwe cyarashe muzehe. Put the gun down, Will. Shira imbunda hasi we. Scared and Ubwoba. scared people holding guns in my Kandi abantu bafite ubwoba iyo bafite imbunda bayintunze. This is gonna be a Ibyo bintera ubwoba kurusha. nerve-wracking conversation. We kinago kijye kuba ikiganiro. Sit down. Wareka nkicara hasi. Wa mugore yamusanze hano to. Hey! What can I do for you? Bafashe iki? Why'd you kill him? Kuki wishe data? If our situations were reversed, believe me, your father would have done the exact same thing. Rero reka nkubwire wa mwana we. Iyo kesa arimo uburyo yarameze. Why? Nza kuba ari nje wari uri muri buriya buryo nawe yari kunywa. When did you kill him? Yinde kuki wamwishe. Father wanted to give something back to our enemies. Papa we hari ikintu yashakaga gusubiza abanzi bacu. It's a matter of national security. Kandi icyo kintu ni ikifite aho gihuriye n'umutekano You w'igihugu. mean the briefcase? Ushaka kuvuga ya briefcase? He was about to betray his country, Will. Papa we yaragiye kugambanira igihugu cye wiwe. Betray us. Akatugambanira twe nka I team. believe you. Sinkwizeye. Really? Koko. Honestly, kid, Mubwije ukuri warwana. you don't give a shit. Ntago tubyiteho kuba twizera cyangwa utatwizera. Maybe I knew him better than you did. Wa mwana we siko muzi kurusha uko umuzi. Uranywa. Gore bamwita kandi. Family.
kubona umuryango I wawe. don't have your family. Umuryango wawe ariko ntabwo ari njye ufite. Ninde uwufite? I'm sorry to say that some terrorists do. Mumbabarire kubikubwira ariko ibyihebe nkeka ko ari byo bigufite. Well, you are the Will, last person I want to get more involved in this right now. ntakubeshyura umuntu wa nyuma ntakifuje kuvanga muri ibi bintu. But I need your help. Ariko nkeneye ubufasha bwawe. I need you to tell me who else he saw or spoke to about this. Shaka kumenya ninde wabonye cyangwa wumvanye na so bari kuganira ibi bintu. Uramba ibyo nshaka? I will pull out all the stops to help you get your family. Ibi byose ndaza kushaka uburyo byoroshye ubona umuryango wawe. That my father's dead and that I've got nothing to do with this. I just want Data yapfuye none nta kintu ushaka kuba. family. Nje nshaka kubona umuryango wanjye. Okay. Okay. So, Rero, kuni kigabo gikuru imboni I nyuma. certainly think we owe you something. Cheka. Hakuno. Kaya. Winjarasa. Sawe. Mukobwa yinjarasa. Bahita bakwepa. Bahita bakwepa. Aba nabo barasira kwica. Barashaka kwica. Ubwo umugore ari kujijisha ngo baganire ngo ntago ashaka kumwegukira. Umugore ni umwicanyi. Umugore ni umwicanyi. Yasohotse batyo. Funga hakuno. Funga hakuno. Kigali we. Kigali we. Gerano umuryango urafunze. Umuryango urafunze. Ca hano. Ca hano bahinguka. Inyuma. Zano. Shiraho nimba ni ikintu cy'igifirigo nimba ari cya konjerateri kinini kingana umusozi. Umuryango. Ca. Ebe. Komeza gutyo. Hano turaza kubona inzira itumanura. Nta nzira itumanura ntayo. Ki? Nta nzira itumanura ntayo. Kize gutyo. Kigali we. Ski. Hano jana bona anteni ziri. Anteni zubatse hano. Abiza amazu maremare rukuna ama etage. Ajya kubamo maremare cyane usanga ari iminara iriho ama anteni gukora iki? Wezamura amaboko nkwereka. Uzirika gutyo. No, wait. Are you kidding me? Kunyinisha mwana. Nibwo buryo bwonyine buraza kumanura. It's the only way you're gonna be No, are you safe. crazy? Yapu! Kira umva amasasu. Hey. Hebe. Lucia, No, Lucia, no way. Stop, listen to me. Si hagarara wese washanawe nawe w'inkoro gushora. Hakunda. Are you ready for this? Ibi bintu urabyiteguye. Are you ready for this? Uriteguye nkwereke. Ko tubigenza. Hakuno. Umuryango barawuca. Umuryango barawuca. Amanura umukobwa hasi. Amanura umukobwa hasi. Ikigabo hakuno. Faya. Habuze gatongo kimwe. Umukobwa. Anuka gutyo. Umusore arongera aramusama we. Hey. Ewe. Umukobwa arasakuza umusore. Gerano. Faya. Igusheka mu mutwe ikigabo. Hakuno ha. Sinzi watabaye. Umuntu watabaye hasi. Ebe. Naza hano. Ebe. Umusore nawe yaje hano. Kureba hejuru. Hasigaye yinda anteni. Afite n'ikintu cy'igitsingo cy'ikigozi. Arakibona yitonze. Umwicanyi ari inyuma. Umwicanyi ari kumena umuryango amusange kuri rooftop. Umwicanyi bashaka kumwica uyu musore. Avayo umusore agize gutya minutse. Bagize amanutse. Yaza hano umugozi uramukurura. Yapu! Tukwe ku cyuma. Hakuna antene barayirasa. Banzi mbafu. Teni na hejuru ye. Yapu! Yari imuhaje. Rimwe ritanga abiri. Teni yari imuhaye. Umukobwa nawe ageze hakuno. Abarahageze bigishyushye. Kigali wagiye kumusiga. Will! Gira tugende mwana wiri. Bicanyi baje. Hey! Wa mugore Karidela nimba ari Karidela nimba ari Kadirake. Nimba ari Kamavinga nimba ari Kamanayo simbyibuka. Ubwo ni Kamavinga dukomeza. Hakuno. Aciyeho. Gaskuta kabo. Bacaho ngabo. Ariko nta bantu bacuruza uduskuta. None ufite agaskuta katarengeje karenga senkanisi. Hakuno umusore do. Umusore bisa nkaho. Narashwe. Bomba umugore ari inyuma muri Range Rover. Sport none uyisi nivuka. Sport irakatsindwa ni offroad ni modoka. Kugera hakuno. Hey! Baranyereba kwa gutyo. Umusore yarashwe. Goravayo.
uravayo ujya kurasa abantu babaye benshi na polisi byivangamo aba bahita bakomeza imbere umugore abura uburyo abarasamo si Kigali we Isamwana ujya kwa muganga ntago nshaka kujya kwa muganga ntago ari kwa muganga inshuti yanjye ba hano yagufasha ugomba kugeza muri Puerta del Sol santari abantu baje hano ngo kuruti uyu mukobwa ese neza shano injano inshuti y'uyu mukobwa ntago bagiye kwa muganga Christina we gwirana umfasha byagenze bite kugeza muri Puerta del Sol hano bamubwiye umuryango we bari buwusange umugabo yakomeretse mudufasha tujyane ntabwo dushaka uyu musore hano utaduteza ibibazo akwiyamye wegenda umunyeshuri ngo ndi umugabo we Christina kikiri kujya mbere hano mwana hakuno ari gutongana mu cyesipanyoro cyinshi kitamaye agaciro umusore ararashwe meze nabi sasu ukabona ari gatyo kugeza mu bumva gukorera umusozi ntabwo ari ibintu bisanzwe uba wumva wikoreye umusozi hakuno umusore baremeye baze bamufashe kibura mvugisha mwana nk'uyu uri kubura amaraso menshi Ahí en el office. ¿Ella cree que esto es un hospital? Le uriya mukobwa akeka ko hano ari kwa muganga Tío Diego un par de favores, pero eso okerewe murimo amafaveri menshi quiere decir que pueda venir con un tío a llenar. ariko ntabwo yazana umuntu uri kuva amaraso muri club yaje ngo bikunde hakuno hari umurara hano we kikiri kujya mbere hano bako arawaje hano Maximo nakwinginze dufashe Maximo Diego bamwishe umugabo atabaye ubuzima bwanje papa we nawe bamwishe Maximo mereza iriya nzoga iri hariya nkwereke tuyikoreshe nk'ikinyi bazana inzoga hano inzoga urayikaraba nta ma infection urihita yica ibintu byose sanitize inzoga ni sanitize nziza hakuno asama bitanga iki sasu bagomba kumuhanduramo sasu ririmo ryahinguranyije Imana ishimwe umusore icyo ashaka no bazanye icyuma gishyushye barabanza baragicanira uburyo bashiririza inzoga arayinywera Maximo murara zana icyuma gishyushya ku gisebe asama bitanga iki nabibonye akantu muzajya mukoresha umuntu akomereka uzana icyuma gishyushye ugitwika ukozaho tayari hakuno uribwa ubwumvira mu gatuza mu rwagashya ubundi ubu buribwe niho ubwumvira nta nubwo ari mu mutima mu rwagashya hakuno ibyo byarabaye ebe byarabaye hakuno umusore yagiye gukanguka ebe Why did they kill my uncle? kubera iki bishe wonkere wanje bari abantu I don't know. simbizi Probably because my father reached out to him. wabona ari ukwenda papa wanje yamuhamagaye I don't know. sinzi Sorry. kandi unyihanganire muko Why do you have a photo of Tom Keaton on your phone? none kubera iki ufite ifoto ya Tom Keaton muri telefone yawe That's my father. wewe ni papa wanje Martin Shaw. bamwita Martin Shaw ntabwo yitwa Tom Keaton kuki He's your father? uyu ni papa wawe kobwa arika Yes. yego Is he dead? yapfuye Are you sure he's dead? yapfuye Yes, urabizi neza ko yapfuye nabikubwiye muko yapfuye kobwa arika ngiyi Did you know my father? papa wanje ari umuzi Were you friends? mwari inshuti wowe nawe ajyaga apomoramo gake gake kobwa yarababaye Friends before anything else. yari inshuti irenze ibindi bintu byose All my life. ubuzima bwanjye bwose yambereye inshuti hakuno ewe God, I can't stay here. sinagumana umwana I gotta find my family. ngomba kujya gushaka umuryango wanjye Where do you need to go? ushaka kujya heza Puerta del Sol. ahantu bita Puerta del Sol niho nshaka kujya So you called your father Martin? harya papa wawe waramuhamagaye ngo bamwita Martin Didn't call him that. ntabwo muhamagaye Martin That was his name. ahubwo ryari ryo zina rye Martin okay hakuno aje hano
Do you even know what he did? uzi ibintu yakoze? What do you mean? Ushatse kuvuga iki? What he did for a living? Akazi yakoraga nyine ka buri munsi kugira ngo abeho, kamugaburiraga. He said he was a business consultant. We yari umujyanama muri business, mu bya business. Bya business. That's rich. Ko yari kuba ari ingagarira. Hakuno umusore dore isura ukuntu yabaye nk'ibishyimbo byapfubye. What about you? Wowe se? What do you do? Wowe ukora iki? I used to run a small company. Nahoze mfite agakampani gato yakaraho katamaye agaciro katarenze. Is your small company too? Kampani yawe ntoya se yakoraga ibiki? Business consultant. Kampani yanjye yakoraga business consultant. Mujyana yari y'ubujyanama mu bya business bimwe se yavuze ngo yakoraga. Next son. Sha si umwana si papa mwese cyane. So you seem to know my father pretty well. How come? Ese ko nabonye papa wanje umuzi cyane muziranye mu. Sleeping with him? We nawe mwajaga mupomorana. Mwajaga mwiba. Perdona? Yavuga mu cyespanyo. That's what you think? Nibyo watekerezaga? Ko nje na papa we turyamana. I wasn't your I don't know what I was supposed to think. None se uragira ngo ntekereze iki? I wasn't your father's lover. We je ntabwo nari habara ryasko. Ujya? My mother was. Ahubwo mama wanje niwe wari habara rya papa wawe. He was my father too. Uriya papa wawe nanje ari papa wanje. Kuki? Uzi yari afite umwana yabyaye mu gasozi batazi. Uyu mwana ni umwana wa papa wiwe. Umusore arumirwa. Yose none wo muzehe. Uzari kugenda mutungura byatangiye ngari maneko. None ngafite umwana mu gasozi. Noneho apu. Kuni ibintu bigucanga ukabiburira formire. Ariko nyine ugasanga nta mundi. You know about his other family? Ibyo undi muryango wiwe wundi sari wo wacu warubizi. Yego nari mbizi. Agiye mu kipisi hano. Bari kwerekeza he? Sinzi. He was hardly around. Yahabaga gakeya. Sometimes I think the more a parent's absent, rimwe na rimwe ntekereza ko kuba ababyeyi baba badahari the more you love them. ari byo bituma ukomeza kubakunda cyane. Umubyeyi wawe adaha ukamukumbura bituma umukunda cyane. Niko nje mbitekereza. Próxima parada, Puerto Mu Gatsata turasiga Nyagogo. Ubundi abakonvoyeri byatangiraga mu gitondo ari Nyamirambo Nyabugogo. Bikagera saa 4 ni Nyamirambo Nyabugogo. Saa 5 ni Nyabugogo. Bikajya kugera saa 9 bamaze kunanirwa atakiri Nyabugogo byabaye Nyagogo. Abu yavuyemo. Byajyaga kugera ninjoro saa 2 saa 3 saa 4 byabaye go. Nta kintu byari bintu. You too. Hakuno. Ebe arutumba ntabonye nazababeshya. So you too. None se. Sure you were. Nta kintu byari bintwaye kuko nta kintu byari bigutwaye. Ebe. Papa wajya agenda nyine yarajyaga agenda bakiri batoya. Your mother? Hanyuma se mama wawe bite? What's she like? Ameze ate? My mother is dead. Mama wanjye yarapfuye. Hey. Ikibazo. Abarire mwana wihangane. Ageze hano. Will. Uretse. Mushiki we. Ahujwe n'ubuzima nyine. Okay. Sawa. I told you, I need to go alone. Nakubwiye ngo nshaka kugenda njyewe. If you need me, I'll be able Basi nunkenera. Ndaza kuba ndi hahandi twakuvuriye kuri club abari huza kunkura. That's all. Cyari ibyo ngibyo nakubwiraga bro. Saza. I hope you'll get them back. Nizere kuri buze kubagarura. Bakuru umusore. Yaje bamubwiye ngo agomba guhurira n'abantu abazana igikapu cyabo bakamuhuriza umuryango wiwe usigaye. Zewe yapfuye tayari. Ari kufa basi weye. None ukuntu abandi baba bamamaza Audi A1 next big Audi. Yenda babwira ngo mujye muza kwamamaza ndi mushaka kubyumva. Munyandikire kuri Instagram yanjye. Gaheza Simba cyangwa kuri nimero 078 022 abantu mwamamaza gusa ariko abantu muhamagara muntesha umutwe. Abantu munyandikira mumbwira ibintu biri useless. A part of a business imenya muboroka. Eriano.
Keep your hands where I can see them. Ibiganza byawe nkomeza kubibona do. Turn around and walk with me. Hindukira. Where? Nkurikire. Tujye he? Follow me. We nkurikira. Hakuna abajijisha. Buri utazajya Mateusi ngo ubone abantu bose bari yarangujeyo baje gucuruza n'abataka. Harimo na za maneko. Kandi muzi ngakazi konyine ngira nako gusobanura filime. Wapi nanjye ndi maneko mwibanga rikomeye ariko ntimuzabivuge. Babibwiye mwebwe kuko muri inshuti zanjye muri kureba iyi filime. Nanjye ndi maneko. Simuzabivuga hakuno. Musore modoka iri hano bamuzanyemo. Byaraburije shaho umusore. Where is your father? Papa wawe ari hehe? Where's my family? Umuryango wanjye uri wa mukike singa kubaze ngo nsubirishemo siko ari hehe? Bamunigana ifuru babanze bamukamuremo amaryo n'ubutata batazajya bavuga akabavugiramo. Baramuhereje feri ya mbere yakangutse bakura amenyo. I've told you. Nababwiye mwana. Over and over. Nabibasubiriyemo mbisubiramo. Papa wanje is dead. Yapfuye. You don't believe me? If your guy here really got a down on me. Sure, he'll feel better. Muza n'umugabo wanjye nkurikire muri uyu mujyi basi kugira ngo mubyemere. Still won't know a goddamn thing. Kandi nanaka kanje nta kintu nzi. Ukuri irindi ryo. It's still your problem. Niyo yaba yapfuye n'ubundi biracyari ikibazo cyawe. Nanyumva? Hakuna abagabo bamufashe. Do you know how we come to this, Will? Uzi uburyo twisanze aha hantu Will? 2 months ago, amezi birashize. One of my men posed as a corrupt agent, willing to sell sensitive pieces of intel to terrorists. Umwe mu bakozi banjye yavumbuye ko hari umugabo washakaga kugurisha amakuru akayagurisha ibyihebe. Nanyumva? Iki? Kandi aba nabo babitaga ibyihebe none bitangiye kuvuga ngo amakuru yaragiye kugurishwa ibyihebe. Mission was to uncover a rogue CIA operative we knew was yari ukuvumbura umukozi wa CIA making deals in his own interest. Ariko uwo mukozi yashatse gutwara uburyo akazi mu maboko ye ngo kubw'inyungu ze bwe. Rero nibwo mu agent wanjye yapanze rendezvous kubera uwo mu agent wa CIA yaragiye kugurisha amakuru mu bakozi banjye nawe agenda yigize umukiriya kugira ngo amugure hayo makuru. Tekereza ngo ninde waje rero yagambanya aje kugurisha ayo makuru. Uzi ngo ninde? Father killed my agent. Papa yishe umukozi wanjye. And stole a briefcase that held arangije yiba igikapu cyari kirimo amakuru. Contents vital to my country. And now you tell me he's dead? None ubutangiye kunyibwirishwa ngo siko yapfuye. Yapfuye. How about terrorist? Kuno bakura irindi ryinyo. Hanyuma si byebe bambwiraga ibyebe. My wife and son met a terrorist once. Rimwe umugore wanje n'umwana wanje bahuye n'ikihebe. In Tel Aviv. Bahuye n'ikihebe bahurira ahantu mu coffee shop muri Tel Aviv. Tel Aviv ni muri Israel. Sibyo na? I think. They and 15 others. Abo n'abandi bantu 15. We turned to ash. Bose bahindutse ivu. Ikihebe cyarabaturikije. Tel Aviv muri Israel. So the question becomes, rero nibwo byaje kuba ikibazo. Who killed your father? Ikibazo ubu gihari aka kanya rero nacyo kindi ni ese ninde wishe papa wawe? People from his own agency. Abantu bakoranaga nawe nibo bamwica. Killed his friend, they've been trying to kill me too. Yishwe n'inshuti ye nabo bari kugerageza kunyica. Ushaka kuvuga kalaka kamavinga. You guys should really get together and chat about this. Ibi bintu bundi mwakabaye mu biganiro na kalaka pana. Get on really. Bakura irindi ryinyo ceceka. Bamukura isarabwayi. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu uriya mugore ashaka kukwica ari ukuri umutangabuhamya. Of your family. Bottom line is that wherever. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu ashaka kukwica ari ukuri umutangabuhamya. Rest of your family. We n'umuryango wawe wose ashaka kukwica. Line is that wherever you go. Ukuri guhari nuko aho uri bujye hose. They'll be hunting you. Baraza kuguhiga musori. Bari buguhige, they will be hunting you. Suit our purpose is fine. Kandi ibyo ngibyo biraza gutuma twe dukora akazi kacu neza. Nanyumva.
bose muhambuye shawo musore cyangwa kamunkurira nk'irindi ryinyo bamuzanye hano Will Jason Will shiramo isasu yabonye umuryango we ukuri ni if your father's killers are trying to eliminate witnesses nimba abishe papa wanyu bari kugerageza kuvana mu nzira n'abatangabuhamya I think keeping your family alive right now sorry uburyo bwonyine umuryango we waba urinzwe nuko baguma hano mbafite. So here is the deal. Dore rero ukuntu tugiye kubigenza. Need you out there to draw her to you. Ndagira ngo ugende ujye hariya hanze kugira ngo uriya mugore aze kuguhiga gukurikira. We know that some potential buyers are in town. Ndabizi yuko uriya mugore hari abaguzi bari muri uyu mujyi ashaka kugurisha kiriya gikapu turi guhiga. So we feel that the sale is imminent. Kandi natwe turabizi yuko uko gucuruzwa kuri buze kuba. If she really wants to kill you all. Rero nimba uriya mugore ashaka kubica mwese. I just need to stay close to you. Nkeneye kukuguma hafi kugira ngo aze kuguhiga mubone. So we're clear. Ukuri ni if I don't stop Carrick before it's sold. Ninahagarika uyu mugore mbere yuko agurisha ariya makuru kiriya gikapu cyizi kirimo amakuru. I won't keep your family any longer. Uyu muryango wanjye ntago nshaka kugumana nta mutima mubi nje mfite. I'll release them. Ndaza kubarekura bigendere. And Carrick will kill them. Ubwo ikibazo kiraza gusigara hagati yawe na Karabica. Uriya mugore. Understood? Uri kunyumva? Cyangwa umuryango wawe kuba mufunze hano nta nuko mbanga. Mwe muratse ariko mwe muratse umuryango wanje bafunga inzugi barongera baramuhwereza baramujwigiriza bamutera kuwa kajwiga tayari. Show bamujugunye hano ntazi ngo bari bamujyanye ntazi ngo bamuvanye he bamujugunye hano Jano bamutaye munsi y'ikiraro cya kiraro cyo mu Gatsata musigira n'imbunda ye uje wose arawitegera kureba twigarukire hakuno sore yagarutse hano mpanye ibyo biganza byanyu mu bakinga mwe hakuno sore yaje ateza akavuyo mumureke mwana eze biti yagarutse muri ya club kare bamuvuyeho bakubona rusa ngino nje kumukwereka hano ari mwana nje kumukwereka yagarutse hano umusore byamucanze byose ari kubona yisanze muri case na situation atazi yaje anashe mu karuhuko do akun Jano uye na mushiki we Rusiya ni mushiki Will nababonye mwana baracyari bazima familia shaka kuriya mugore aza kumpiga ndabizi ntago byakabaye bikomeye ariko agomba kumpiga She wants to kill anyone who knew anything about it. N'ubundi arashaka kwica buri muntu wese ufite ikintu azi kuri ibi bintu. And the Israelis said that the likely buyers are in town tonight. Kandi uriya mugabo w'umunya-Isiraheli yambwiye ko iri joro hari abantu bari buze muri uyu mujyi kugura ariyo makuru uriya mugore afite. So we gotta move. Rero tugomba kugira icyo Deal could happen anytime. Kubera ko deal ishobora kuba akanya kari kukoza. Aho kuna ravuyeyo do. For you. Thank you. How much did you hear? Along with what Lucia told me before. This bitch. She's the one who killed Diego, right? So, how can I help? The spies, right? Eyes everywhere? Phones, email, everything. Let's start a tab, then they'll find us. Hey, wait a second. Are you sure you're ready for this? Say my name and you can say it with honor. tapinze ikarita ya POS bivuze ngo abari kubahiga barahita bamenya ahantu bishyuriye aba tracking bazi kubahiga kanya uko bakagize gute ko bagatapinze hakuno dore cya kigo gito cya DJ Alpha cyahise kiza muri iyo mbare na nanje mumebye cyacicanye kimwe cyishese w'umusore nanje mumereze shoti mbe nime na mose tuntu twimiriro mbereke wagwa hakuno Yep. No. Chaboy, kujano. Bouncer. Bafatanyije urugo ryano.
bararuhinagura narwo rurabanza rubatamo ni bounsano kumbe kakagabo twa bonye kanyiri crap nabo gasanzwe do kigabo baragifashe yishyuye n'ikarita bagishaka ewana mwibyinira ibintu ni show yarasinze reka tumusore zari zimukoresheje kumbe bagiye kumuhinagura mu ibanga rikomeye. You don't understand me, but when you're in school, ntago muri kunyumva mukiri mu have ishuri a story of Brer Rabbit. wigeze wumva inkuru y'abakame inkuru y'abakame akuni kigabo bakifatiye cya cicanyi cya jano gitumwa n'akana kabarakorana bakura amenyo we mukubite n'inyina umwoshya Musa Sold? Is it sold? narangije kugurisha ibyo mugurisha. Jesus Christ. Yesu Kristo. Dumber than your father. What are you actually asking me, well? Ibicu uri kumbaza we. Is it sold? Ngo bakigurisha. What sold? Bagurisha iki? The briefcase? Ya briefcase. Was your family dead? Cyangwa umuryango wapfuye. Sold dead. Kubera ko nibagurisha. Dead. Uraba wapfuye umuryango wawe. Ranyu. The deal's gonna happen. Diro nubundi kiye kuba. And the only way you'll know where is Kandi uburyo bwonyine wamenya ahantu diri iri bubere. make me tell you. Nuko watuma mpakubwira. And I ain't telling you shit. Nuko nta kintu nkubwira. Kura amenyo. Kigoryiwe. Hakuno. Mumwagurutse. Mumuhambu. Arakwica mwana. Arakwica umugabo. Ni umwicanyi. Fata ikigoryi. Arakiniga. Mwana mundekure ariko mwica. Where's Kara? Karakari. Answer me! Subiza. Tell me! Bwira. Why is she here? Kubera icyo atariyo. Why isn't she here? Kubera icyo atariyo. Kubera ko She's a lady. uriya ni umugore mwana. Ladies, unlike your little sister, kandi uriya ni umugore utameze nka mushiki wawe. home while the men go out. Uriya ntabwo ari umugore uguma mu rugo ngo abagabo bajye ku kazi nawe ajya hanze guhiga. Kick the shit out of him. Uyu mukinga mumukubita amajya mushiremo. Don't worry, he'll talk. Wigira ikibazo araza kuvuga. We've done enough. I know that it's not easy to watch, but it will work. Hakuno yasohotseyo. It will. I've got a plan. Mfite umupango mwana. The duct tape won't hold. We have to let him go. Ubundi nitumuzirikisha duct tape ntabwo ziri bumufate. Ahubwo dukeneye imodoka. Ari bihako. I don't understand. Ntabwo ndi kubyumva mwana. Promise me you won't go in there. We nsezeranya ko utari buke hari. I don't understand. Je ntabwo ndi kubyumva ibintu An muri. idiot. Let me Mukinga cyeka ko ndi ikigoryi. deliver on that. Sare kanze mwemeze ko ntari ikigoryi. Kanze mwemeze. Hakuno kigabo hano bagisizaho. Ubakizirikishe duct tape kize gushaka ukuntu gicika bagikurikira. Traitor. Papa ntabwo yari umugambanyi. Played him. Kalaka yaramukinnye. Kamavinga wa mugore. Kamavinga aratamurumva katamubere. And the Israelis are out there? Hari abanya-Israeli ngo bari hano. Better be. Ikiza babe bahari ahubwo. They better be. Ene. Do. Nguyu. DJ Rufa do. Ariya mukarambo hejuru ya majerwa. Bajana ikigabo. Bajana bakizirikishije duct tape kirayitwika gita gicika. Dore nguri yaracitse babari babipanze nibyo bashakaga. Ikigabo kiracitse do. Hey! Ikigabo cyaracitse hano. Bahise bicomeka imodoka n'ikigabo cicomeka imodoka. Urabyumva byanze bikunze kirahita kijya kureba nyirabuja. Aba ndaba nabo niwe bashaka. Niyo mpamvu ikigabo bakizirikishije utuntu tw'utugozi ni nka ya nkuru yo mu Kinyarwanda ya Bakame. Erega njyewe ni munzirikisha akarere n'ubundi mukanyira izuba riraba rimpitanye. Sado. Bagume hafi mpaka ubonye uwo mugore aje. Bakuru nabo bakurikiwe n'aba banya-Israeli. Bamwe bashaka iki? Bashaka briefcase. Urara koko nta kindi yakoze yahise aza kureba nyirabuja do. Aza kureba nyirabuja. He got away. We'll deal with him later. Hakuno. Hakuno. Yaje asanga nyirabuja. Wait. Yacitse mwana. We'll deal with him later. Ibyo ndaza kubikemura nyuma. Let's hope for your sake he doesn't show up. Imana imfashe kubw'inyungu zawe ntaze kuza.
wa musore Will niwe bari kuvuga. Ikigabo cyagiye kigiye kumuhiga ahubwo abari ugitimbagura. Acometse muri Range Rover show. Sport. Urabona? Ya ni amafaranga sha mureke nje mbabwira. Imodoka nta mukene uyitunga. Ziriya mutunze za miliyoni 5-10. 20, 30. Izo nyine ni izanyu mwe babakene. Izi modoka ntago wayitunga ufite budget iri munsi ya miliyoni 500 ubundi. Vuza y'amanyarwanda. Careful. Witonde mwana. Witonde. Hakuno Will yarakurikiye. Will yarakurikiye. Cyena k'ibihumbi 500 kaba kampagije. Nzi ko nta mafaranga ngira. No kubona impumbi ngiye ko nshimira Imana niyo mbonye impumbi yo kurya. Bebe, hakuno. Stay here, okay? Okay, what are you gonna do? Mwana, sibyo? Naribi. Hakuno, yarakurikiye habonye binjira. Yarakurikiye. Yakurikiye. Wakurikiye sinzi ngaje gushaka briefcase iramutse ibonetse nibwo umuryango we nawe bawumuha. Hari utubazo nawe nahuye natwo ariko twadukemuye. Nshira ku modoka yande y'umugore. Hey! Ayibona. Come with me. Ngwino tujyane. Hakuno abandi bahise baza umukobwa aramutwara. We turi ku ruhande rwe mukotuza kuma aho ngaho urabufite umutekano twe tugira utuntu twacu tujya kwikorera. Hakuno. How can I be sure this is the real thing? Nabwirwa n'iki kigica ari cyane. Directly from a Mossad agent. We murabizi neza ko iki kintu iyi briefcase nayivaniye ku mu agent wa Mossad. Nta muntu wabibonye n'amaso wapi. Nta n'ikindi muzigera mubona kimeze nk'iki gici. Ni briefcase hakuno baramufata. Back out of here. So kuvana ugende ubu twibindi tugiye kubyikurikiranira wa gasore. Tell me what we're cyangwa wanjuri. Cyangwa nta hantu ndi bugenda gumana. Sensibly, leave now or I have to drag you out. So kuvana ugende chance kugukurura urugambo wa mujinge. Abanya-Israeli bo nta mutima mubi bafite. Yari hano. Yumva batongana hakurya. Aita sabari baje kugura imari amafaranga na briefcase byose ahita bitwara twigendere gishyushye. Hakuno abanya-Israeli bakorera Mossad baje gushaka briefcase yabo. Briefcase barayishaka. Rebe hakuno. Hey! Kabite sasu riravuga. Iragurya gunyamana. Gunyamano briefcase iragiye. Yarakurikira bitanga iki. Hey! Zamuka hakuno. Ujanye briefcase arayitwaye. Arayijanye tu. Nabo hakuno yumva imodoka kujya muri parikingi hasi. Imodoka arayumva. Imodoka itwaye briefcase arayikurikira imodoka ntabwo igomba kumucika. Hey! Hakuno. Kigaba aracubana imodoka yicomekamo kirimo kigenda gwe. Arwanira vora. Hey! Briefcase ayisohoramo. Kigabo baracegura umukobwa yaratabaye. Kigabo aracegura do. Hakuno. Lucy, tuza mwana mushikiwe Lucy. Hakuno. Meze neza mwana. Lucy yaratabaye. You will. Will. All people. Bose. Should have killed me. Ntago ari we wakabaye unyishe n'abantu narwanye nabo mwana. Ajya mpfuye nk'imbwa kabisa. Wiri ntago ari we wakabaye unyishe pe. Hakuno. Kigabo cyarasetse azi kubukwanga kumenera igihugu amaraso akanywebwa n'imbwa. Tarishwe n'abantu bazima muhangana. Briefcase arayibona hakurya. Umugore yapfuye muri Range Rover imodoka iba yirukanga yitaba vuba. Ibi nakome nta kintu wayishinze. Briefcase umugore arayibona imbere.
umugore yavuyeyo. Briefcase arayifata. Briefcase yarayifatiye. Gore yari itotombye bitanga icya gusora mwangirije diro. Muri biceri n'ubundi yaraje kubifata kigendera do. Kigori cy'umwana. Ciao. Gira tugende mwana. Gira tugende. Modoka yasohotse icyo y'umugore. Yari yinjira umuhanda. Umuhanda imodoka kuyikurikira ufite akamodoka nk'aka rero. Shana inzu uburyo nyine abikoramo. Umusore yinjiranye Zagarado. Yari urakomeza imbere. Reba cyana cyane kuri cyo do. Imodoka uburyo depasi izindi kugira ngo ziraparitse do. Komeza imbere umuhanda. Ujyana kata imodoka. Kamodoka batwaye ni kabarangarura kata bakavuza induru bakegama Range Rover se wakwega mujya he. Imodoka kuyikata yose ikicara hasi. Acamo. Chamo. Uyu nawe acamo arakurikira. Nawe arakurikira. Cyana cyari inyomeko kweli. Gore byari katwaye imodoka nziza. Gifite akabara k'ubururu ko ku ruganda sha. Karange ko ku ruganda. Binjira muri car free zone. Binjira car free zone mu mujyi kwa Barujama. Binjira kwa Barujama. Binjira kwa Rujama do. Car free zone ngenda numva ari kwa Rujama. Akuno ana nindi nako nta car free zone kibaho. Hasigaye habaho kwa Rujama. Akuno. Skigari we. Akuno. Yeah. Chewe. Modoka y'icomora bakuno. Aba baratumuka nabo barakurikira. Filime witonze. Cheka bucece bugace mu muhanda. Intambara zabaye intambara. Skigari we. Akuno. Masaha y'umugoroba. Kore bamometse. Anuka kuri esikariye gutyo. Yeah. Kobwa akuru Skigari we. Musore yakurikiye. Iriya briefcase arayishaka. Usibye n'ibyo umugore yamwiciye umubyeyi bivuze ngo arashaka kumwihoreraho. Israelis, where are they? Akuno mu muhanda. Anda bara winjiye. Kata gutya urakatana arabibeta. Arabihena babyita kwihena umuntu arabihena. Mwana katujabutse dore nguriya hakurya. Bamubona hakurya. Ari kugenda mu muhanda uteganye n'uwo barimo. Jano. Traffic jam ambutiage. Kugenda utamugonga mwana. Bamuturuka mu rubavu ngora yaparitse. Ahita agonga imbere asubira inyuma. Uyavayo. Chewe. Pita amazuru y'imodoka. Binjira hakuno. Binjira mu iduka ry'abandi. Hano. Uzanyishura ibi bintu byose. Iri duka. N'abakinga mwe. Yaje asakuza bahita bamwica. Gore n'umwicanyi. Rusi, sohoka mu modoka mwana, Akuno byivanga marabigenderamo. Hebe.
Yeah. Hakuno. All right, that's it. I'm getting sick of this. Come on. Chebe iminota birambiwe. Genda birambiwe. Mwana yadukurikira umugore yadukurikiye sasa none nawe abakurikiye. Abari inyuma abari imbere. Asikigari we. To. Abari hejuru bamuri munsi. Uyamukoza. Aca retroviseur iguze imodoka agendamo. Atwaye akamodoka katarengeje miliyoni 2 aca retroviseur ya Range Rover. Kigali we. Hakuno izi spotlight zayo ukuntu zihenda. Hakuno masa y'umugoroba mu mujyi intambara yapfutse. Intambara yabaye intambara. Tweka Audi A1 unatwaye Range Rover Sport. Imodoka nziza. Yapu! Kamodoka kabo. Imodoka zagize gutya zirikaraga zombi sinzi ariko. Hey! Zarikara zirenga umuhanda. Masaha y'ijoro. Iyi ntambara yahereye mu gitondo nimba mubyibuka. Hakuno imodoka irakomeza. Mabuja ndiko nibyo irimo atari byo ndimo. Mabuja yagufatiye briefcase hariya. Ebe. Aba bacuramye imodoka kamodoka kabo kabacuritse. Ebe. Kamodoka kabo kabacuritse. Oh, Will. Willy bimeze bite? What a mess. Mbega ukuntu ari ibisazi. Mbega umwanda. Looks like you're gonna need some more stitches. Bisa nkaho uri buze gukenera ibindi bipfuko. And your n'izindi ndodo, indodo. little dead friend too. Niyo nshuti yawe mbona yapfuye. Your mother's gonna freak Icyo out. nzi cyo mama wawe ubwoba buramurenga. Is that your father's gun? Hey, yo niyo mbunde ya papa wawe. Dore umugore tari kumunyega, babyita kunyega umuntu. I'm sorry. Bari. Sorry. You looking for something like this? Ushaka ikintu kimeze nk'iki? I'm sorry. Babarire. Umugore n'ubwibone. You looking for something like this? Gushaka ikintu nk'iki ngiki. Mu mutima. Gwaraciye baraguze isasu mu mutima ryaramuriye. Hey! Manutse gutyo. Rimwe. Kadima, kadima. Hakuno. Ya munya Isiraheli. Yaramwihereye. Ibije bahereye filime kurasa kumurasa gutya byari byananire. Wa munya Isiraheli tayari. Hakuno. Uyu hano. Icyo bishakiraga bo ni briefcase yabo nta kindi bashaka. Umusore nta rwango bafitanye nta nzika nta ninda y'umujinya nta n'injinjimira. Wapi. Uyu hano. Tabacaho. Bavanyemo abo ngabo baranabatabaye bo nta rwango nta mutima mubi nta njinjimira nta ninda y'umujinya barabatabaye. Yari. Hakuno. My sister. She's hurt back there. Shiki wanjye yakomeretse ari hari inyuma. She's halfway to the... Umura bahise bamwerekeza kwa muganga abasore banje mwana. Tuza wumva utuje. Your father. Papa we. For all the hell he caused us. Ibibazo byose yaduteje shausko. We'll be proud of you. Yakaba yatewe ishema nawe byibura nyuma nanyu murabikemuye musore. What about my family? Hanyuma se umuryango wanjye. Umuryango wawe niwe ushaka. Nye? Nika. Ze gutya. Hakuno.
cyangwa yawusanze hano murumuna we mama we na girlfriend wa murumuna we sore yarwanye intambara ikomeye ntako atagize yavunaguritse bamurashe bamugize bate nta kuntu batagize byarabaye igarukira no kwa muganga nta mukobwa mushiki we hapfuye papa vumbura undi mushiki we mwana wakemuye ibibazo mu buryo bworoshye ari bukomeye ari hanze nk'umwana utarugize ikintu na kimwe azi ariko ukabikemura reka nkubwire ngo wanyemeje musore Thanks for helping us clean up our own mess. wakoze kudufasha gukemura uyu mwanda wose hari abandi bahise baza b'amakote. This mean I can go home now? Ibi bivuze ko nakwitahira imuhira whatever. cyane icyo ushaka. But I think you should really consider another line of work. Ese wahisemo akandi kazi musore? You know, your father was an honest man. Urabizi papa yari umugabo w'intungane pe w'umuziranenge mu kazi. Babarire ko papa yapfuye. Thank you. Koze. Washuka dukora. Ako ngira ikintu ngubaza musore. Shoot. Yego. What the hell was in the briefcase? Bundi muri iriya briefcase hari ibiki. There's only one way I can answer that. Hari uburyo bumwe bwonyine nagusubizamo icyo kibazo musore. Icyo kibazo mbajije. Hano bahise baza kumwofaringa akazi muri CIA. I've got to go see my family. Reka nje kwirebera umuryango wanjye nako ibyo washaka kunsubiza byihorere. Bari kumubwira bati koke mu ibibazo twabonye uru wadanje waje ukadukorera n'ubundi. Yemwe. Akuno wa mukobwa nagariwe azaba beshya azaba nka babasobanuzi bitiranye umwana na nyina. You told her about me, right? Wamubwiye ibyanjye se? Didn't really seem important. Nabonye atari ingenzi mwana. Thanks. Narakoze mwana. Narakoze ni mushiki wabo. Bagiye kujya kumureba kwa muganga. Dore nyina to yaje kureba umwana w'umugabo. You should go and introduce yourself. Wajya ukamwibwira se mwana? Wajya ukamwibwira kari mushiki wawe n'ubundi. She is my sister. Cyane pe ni mushiki wanjye mwana. Imiryango ni gutya igenda ihura igenda imenya n'iki hirya hino bari baraburanye ugasanga barongeye barahuje. Akuno ebe icyamfasha filime ikabirangiye nabyo ko na filime yacu ari uko igenze. Mwakoze kuyireba abisha bonema namwe mwakoze abadashaka kuyireba jo mpamvu mupfuye ntari yarata ndababeshya mba ndi kwiterera plage bakunda niyo mwaba mutankunda cyane ko ntahumeka umwuka musigaje. See you uzabona ni mu zindi filime zikurikira. Ciao bye.